Ye sinulat partita kaumpisahan ta miyad na balita parti kay Kristo na bata ta Dios. Umpisa miyad din na balita pareho kita amba ta Dios na nasulat Isaias na propeta anay pasa. Ye amba ta Dios. Ipadala ko una kikaon ako na manugsugid, agad ipreparar din agiyan ta imo na pag-abot. Kanan itaw na anta lugar na ula kabalayan, nagalaygay na bakod iya nakagi. Ambal din ta mga itaw, ipreparar nyo agiyanan para ta pag-abot ta Ginoo. Tadlungan nyo dalanan na agiyan din. Natuman sinulat Isaias nagilingwan na anta lugar na ula kabalayan, do naan diya gawali ta mga itaw na danan kinangan magnesel, do dilian iranan na mga sala para patawaran danan ta Dios. Pawali din man na dapat na pamatuuran danan iran na pagnesel, paagi ta pagpabautismo naan kikanan. Sikatama na mga itaw giling kikanan alin ta syudad Jerusalem, do duma pa ng mga banwa tabilog na probinsya Judea. Gaamin dananan ta iran na mga sala, daw pabautismuan din dananan na anta suba Jordan. Wani gabayo ta man na uman alin ta belbel ta kamilyo, daw iya na bakles buat alin ta langgit ta ayep. Pagkaan dinan mga apan-apan, daw deges ta putyokan. Iling ti pawali din man na anta mga itaw. May mabot sunod kiyaken, na mas datas iya nakatengdanan, kaysa ta ako nakatengdanan. Dili abagay na magsirbi kikanen, maski na magdumel na magbadbad, taigot ta iya na sandal. Takdatas gid iya nakatengdanan. Yaken, gabautismo kikyo, paagi ng tawaig. Pero, kanon niya magbautismo kikyo, paagi ta Dios Espiritu Santo.